Wasya wa Muimi. Nandi mwana musesya karibu ndini wa kilungu chake licha Wasya wa Muimi wese ne mutongo TV ngwato nya mukamba kamemeka mabisa kalaka tongo chinondo waku kotane thia kusomethia na kumanethia twi mundani neta Steven Mwema twengengeta nene na utabiane county ya Masako ende twende na Muimi yana twelesya ndo Sukuma isi kaoneka ndawe thene sio kanesa iwe twithi we twelesya yelo akibuyoni kwa twelesya kibuyo chaku osio basya cha Sukuma ila nenda ubuya Sukuma be namba kwinda kibuyo ngendogeria akina mudanga nenda jera kina mudanga ndia nanyaneza aya ne ananyaneza nditema laine nditema akateke nditema ndanda kulingana nondo kuona yo okwensane kwamba kukilia mudanga kukilia mudanga na ende ndia nanya nitewebeti ukamba kwanania uketha pe flat bonde pe flat bonde be aneneza na ko wende nditoka nditema laine na tema laine nditoka ndiki abuwela ine ubundu bulana sina mudanga wonde aye niki ya ubu ila inene ola ine utema wanata nitema laine wa no ndumona o nidhubuti udanda wa nidhubuti okay lakini kuma imo kuendelenge nditia hata indi onana kana buti umwe baka tu iwe buya kubikibuyoni kuma laine kuendolonge na weka kuthiwe tito we kana wiwe hata neka wine tito nitete na simi na bindana tasime zina mina kweta ninoza kamudanga ngegia yulu nundu ikakuwe tiene ngalemwe na neko nini tioka ngejoka batanyisa kanini weke afreleze ba ndiyebi isita tasiata isita tasiata ndiyebi nitete ya mei kukoza liume toke anigenda wezi Sukuma ne yana ina bina neko wende ndiki akamudanga kanini neki akamudanga kanini ninoza mabuti ngailela yolo aya na ilela yolo ende ndiye na unije Sukuma mabuti amedha memaki mabuti amedha mema uzie yazua na uzie elabe Sukuma eto na enda yolo ndikaguwe ne mudanga wezi yune yake miune kikwikala boba yunga tukawezi embe one leta tona umya na ulikasi ande ulikuwa nata Sukuma ulikasi ande muno kana bayolo dilikasi muno nikiao bakubiri uno na kamudanga nikiao kanino ndo kamigweka batande mea aimia mama Sukuma masya Sukuma mwembe mwe Sukuma yabalukilenge isu yendende mea mea no yolo kendo chunu chawo ai nyendiao na kiuno na oyimea kulingana nondo neta no eta itinene muno kana no tane syanga ukese sina komene mbingi neta ndunga ngunono nenda ndienda zio tanigenda withi ndia zimbinge yula yuwa zizia ukete ya yuno ikakwa ikwetu tuyatukane tokete nene kibuyo kimwe chagwa mbinge okay na ndiketo na ubando ze munene akika bando nando inge kwi methemba kibathokanio ya Sukuma siogo pe era wakola dio tibuye yako ila ida wa 1000 lakini vije la tibuye izira wakola koladi kwa twelese ida ibana koladi ida ne Sukuma nzeo nondo koladi ida ina matumalengeani maitani azio ndo mwene zute ida wa 1000 ko uo ke ya matumayo ni malengeani ida ina matumaingi kote zingi ida wa 1000 okay twasi yune twamwa kuibanda mundani kwa twelese na mundani twetwangata yuna uo mundani wamba kuema namba kuema na naima ndiananya balangu banda ne ananya ne nite mala ine nitemete la inu keti abaka tene dieto omo dibuti omo kuma mulaini omo kwendo longe aya na mina utema mulaini ozu ninoza hapo ngege mulaini na ne giapo mulaini ne ndingiria ana ngidia ndi banda Sukuma zao utanese bandu banata nitani ati indio dana kuma momeo kwendo longe bayu ondo titiadiani na Sukuma ngitha sikanata Sukuma na kwa nini ngitha zenga mino matukwele ngiria na ngiria omone ngade yaone na uke auko tu ngege oke ongitha sia Sukuma ngitha sia sasi nata ngitha tetwale baya kuma za genda za kumine bau wayo keto wa genda kimujuke komeketo tuwiriona unenda ikunyala nyawe binde nini
wede kigwa metoki na kwa tolesi ole kubanda yin kubanda sasa nata ni banda wa maza kumine nikenda wede ni yako moyo de kuyuka uje wede ndina tugwezwa ni kwa dio bina wa kumi angete no isukuma hii tase we banda omunde yawe yo anduna mbomina wetela unengi yawe yo kana no bande bu wa muka wa muduna nduna mino tase yiwe banda omunde nduna mina wenda kwenda yaone wetelo saisu bandilenge kubandilobo patone wailete lo zaizu lakini ugezo ukwate nono kabandu makwaja no bande lakini yute kya bandu kwaja nono ne kotona ita zuga yinge na imo yeza ile yazina bine yomwe zuga yule ina kwata ne tondo baile ko beta abe uzio kubanda saiya wekala ibinda yana to isede isukuma ne yakwata yuno amana yuni yakwata na mina ubanda nigenda ni manegana ne yakwata ni gala jumo gemwe na chuma juja dala ila inaonga mogeria yundi na lena ndiko mwezua ni ya media rumeli tuto nawe ya chuma gidela na ende jukuma bu la mina juma ni ndiye ende fertilizer weka fertilizer ba mina chuma na ile gandi yebi na ne gandi yebi ni bulani era kilo kimoja ndi yebi kilo ile ndi yebi dibulani na ziye ni kilo kimo wili ni ya ziye kimo wili ni kera kibo na ndi yebi ni ya dereria meye kwa leu metoke wili ni kwa metoke ndi na bine ya tanda metoke mimi enda wili ni kwa neza okay sukumeswe wesa kwekala bindana ta wimi ya yambe Uimi ya yambe sukumeswe kendo yengo mawa ilo ya jina mwa yumuna nzu mwana nusu mwa yumuna nzu wa ile ilo ba ina marumazi nengere kila jaile no isu ni wa yambe no yesa kwethe yuni yambe yakwete metoko ese ya yuno utusa ibinda yonthe okathi uta ne ikale bindana ta wese yuni ekakula kusama yambe ni yambe ya 10 continuously yuwa mina wambe ya kuoba ndi unga mavi endao yongelete ugeri ya yuno kuobo mbinga ngedwe yuwa myaka tukandi wa peranga kala kandi yi lao ndi ule unge wakele without yote uyobe twizio na yukumo bukila chuma ni waile kuoba kila chuma oba chuma kyoba kila chuma kila chuma okay wemi wa Sukuma wa tethiata wemi wa Sukuma ni kwa teno nderete muno maondo ni mainje nondo yuta yuba uti unje mondo diumele Sukuma ni wemi ni wa Sukuma kuthowa yu kuthowa yuba ni kirete kuthowa na ndowele na Sukuma hizo okay haya yuwa tite ba mwezi peo ngombe diegu ke mbui diegu ndowele na Sukuma weba ozu haya wati wana nyumba na kide ona itekani uwete ona kondo kweke balokani ni uwete ona Sukuma ozu haya siana diakwa sio ndena yana Sukuma ozu na nazo meriana Sukuma ozu koko pika dioka kwa ya ko uti ona Sukuma ni nderete munono batoneka kwenda kwesobika bana wemi wako wa Sukuma wemi wako Sukuma ni ngwenda kuendelea ndiye za weka kwa Sukuma ona yeta ndi kwata munda munenange nenda nime bingi zaidi wondo nema ne muvya munono ndo nena na ituba mutongo TV ngwata na mukamba mwana museisia ni mutongo TV ni ta Steven Mwema nena mweni witu muthanyani wa munthi Muimi wa Sukuma na ndi ni watu nenga ngawa yake manondo tonawekana na Sukuma na ni wamana ne uwete mionda aka wa ng'ombe aka wa mbui na aka na Sukuma kou ona kuno likendeni wa Uimi wa Sukuma kesethia ne watethe katombo sisia tondo tumwe twa Sukuma tulawithia utatwisi wene wese ine siendo imoto na kwitho otesi yulwa Sukuma chambe Sukuma oyiye nguma indindi nabika oyu uwele wibata miaka manele mebitu iye mwamuno ungelesa ebindani ya Rome siakeli waketha Sukuma na kusilanga tunini tutonya kuumeka uecheto mauta muthemba wa olive oil na kamonyo kanini na kukanga ukwata chips sia Sukuma chakatatu kikombe kimwe cha Sukuma ndilange itembue kithia wana kithimo mbewa yana yulwa yana cha vitamin A na K ila mundu wailite kuya kila muthenya chakana mwakani wa 2014 kambuni umwe wa kunya ichembeusi ya Sukuma kwa Netherlands wate meva yonthe ya mbeusi ayo sia Sukuma sia thela nundu andu maima nambe ya kubanda Sukuma kwa wingi chamuthia Sukuma itembue sievinya muno kuthia indi kwena namo maataalamu nitethesia kusia uwo wa kenza indi mavo ati maikithibyo wene wiisi yu ni wamana ni wa kilungu cha Wasya wa Muimi.
yu ni saa ya kukunikila ni manthe sianza tuyikwatia kana kini kitonya kutupingwa metho na kutonya mavuso tutonya kutumia kukilia usiaithe witu wa leuva Kenya na ile mbeta ni itu ya ukamba evindani yi ni evindandhiende na kwivolo ni maumo maingi mevo kuthamia kwa andu mesine minene kana rural urban migration uhalikuwa nseve kana climate change na kubindania kwa andu onangali kana congestion vomana unyivu wa leu ndisieke bathukanio si kwata thina wa kuithia andu masio. Singapore ni nthi mweji ile mbetani ya Asia ile kwatite usungio wa mathina maingi alame uthini nthi wivo thina wa leu. Singapore vaye nthi ya kuya na kutoisia uimi na kitumini kia taalamu mase uvyenzi ya nzau siya kusia ithe leu nyumbani siya ngorova ile siutumia kisio kinini kila kikongelangwa ni kila ngorova. Benjamin Swan ula waendete Singapore ta engineer yuni wawe na akili nene ile ina usungio wa leu wa une wa Singapore utaalamu urotonya kuosone nthi ingi na kumatethe siya kuithia andu masio. Kiona na Swan utuika uwete mawidhi uloko manza nyumbani isi ya nthini nikenda kusaithia memea itatonyeka mawidhi uloko ni matatonyeka utaalamu ula wanengie Singapore evuso ya kuvingwa muna wambe wangolova nthio nthe mwakani wa 2012 utaalamu undu tumeache ni chasua kana muthanga na wena mitambo ya kuikithia memea yonthe ile abando ni ya mea kwa kuikia kila ngi kathangune kayo na kumenenga kila chailite kumea na kuyana chakutanithia nekana kwisila utuikane uno wikali momea waku undu kwenda takuongelanga muyo kana kololose Sukuma ututumenzia siya kwaliula umbo wayo tanzia ile sitawa kusovya memea muthemba wa GMO ile tuikana anota sina udhu mene ya mundu. Uimi nthisi ya nzani kwatine wasoma tunawikwatio utuika uni ubika kana ukavika kukwitu na ututethesie kumina mo wa leu na bata wa mwolio. Peki tumikitono tumogethe Sukuma siaku twamea tui nibyo na tungi twameana twasilikanga tomo. Yes. Reason mweya mbeu isu kuleo mea nesa ni mbeu ketha yindikalu chikendu kimwe iketha yikalite muno kuma wamewa kana maybe wabandite season ile na vitu kitona yase yakaniye ndi mbeu isu kumea zonde kutila isi pia mbeu ila ukwita wenda kwita mbeu ivaluke kila kamwe kekoka nundu mbeu inosia mina ulesana obviously ila siende ila itumbe wenlenge itikame izitikame ikekala sidio no kesolve kwa na sawa na with the mbeu isu see very life yes kuyu bao waiting no ngino make sure kila kamwe kaunga makekoka pe mawu matona kuthenia Sukuma ya kuyikibuyona. Fortunately etho apeke ndwende jukite thina na mawau nundu Sukuma site ya one fungal diseases ndizo kwa siati ya Sukuma hizi kwa siena sijui nina Sukuma kendo yake sumbua okay no ni katapila na yo katapila nezo kamindo kamdudu kala kala hizi byo kusie kabisa nundu katapila otona ile ingine kana katapila niyo kwanza ndawa si cheap view in the market nundu no with wana singi manele wakwata ndawa za pump 10 na zaidi so with they are very much manageable. Mana vandu masi yake peke nuki mukiema ugesele kimachu kenuchu sha Sukuma kiwanda peke nuki taiwanda pai mindo kendo no stenola mwingi munene ni mwitu twithia wana gwene mo ni kwithwa tienda titumie silingi jana isavu area nyao area nene na kiuke hiyo kana nyao ila concentration ethwa rate ya mindo ya kwikia thini wa ndawa athiwe ni kwikia 10 mils in every 20 liter knapsack na ujekia 5 uno underdosing so there's nothing you're doing kila weather zemaanisha kana kila uko na baya mondani tindawa nikiguo kwa huyu wati ya miendela ethwa ala rate ya ni ya 10 mils per 20 liter pump endana rate yesu luka bona kinu mondani bako tu meiju mbango nunu wa kuema kilimo cha local elangwa se local ne maanisha wina zisilia za soko suye bukwen
pano akili wese kana the world needs us ela us to to ya need ya imi so tuko na yikendo level on ya ki the you the know you can sell marikiti, you can sell kwa Mombasa Mombetayari, you can sell everywhere. Yes. Thank you. Mwana museisia ni muvyana nda yano ndo akoseisia kilungu cha Wasya wa Muimi kuma mwambio mbaka muthia ni wikwatio wako kana ni watetheka na kitumi ni kiu tuikomana ingi muthanyani wa katatu nikana ni wisethia ni toy makindu kingi kibathukanio na ni twa kuona nge wengine twa Steven Mwema ni wisiba atwe Mutongo TV tuthia ni lengi kwenda ni kwa mwi. Wasya wa Muimi.